Sauh mangkin budidaya jamur tiram ring Bali sayan limbak, ngawinan krama nenten mewah ngerereh jamur puniki. Siosan rasa jan jamur tiram taler medaging akeh, kewigunanipun majeng kesehatan. Kawentanan jamur tiram ring widang kuliner sampun kasup dawa kriin, tiosan rasa jan, jamur tiram taler akem daging kawigunan majeng kesehatan. Patut kau ningin, jamur tiram medaging gizi ageng dan isida kaula dados tambe untuk makudang penyungkan. 100 gram jamur tiram mendaging 5,4% protein, karbohidrat 0,1% lemak 0,17%, abu siki 14%, serat siki 6%, zat besi siki 0,1 mg, vitamin C, roras 0,14 mg, saha mineral tambahan inggih punika asam folat miwah kalium. Sili tunggil kawigunan jamur tiram majeng kesehatan inggih punika nambakin penglimbakan sel kanker ring angge sarira. Jamur tiram taler becik antuk ngelawan lemak jahat, miwah nambakin pinyungkan jantung. Kawentanan lentinan miwah beta glukan taler sida nincapang kekebalan tubuh utawi saniketa ke bawah sistem imunitas tubuh. Kawentanan ageng nyani kawigunan ring jamur tiram, sampun daw kerin kanggen ring benua Asia, santukan dat mawiguna majeng kesehatan. Jamur tiram madaging antioksidan pini ageng, sajabaning jamur siosan. Krama percaya yening rajek ngajeng jamur tiram, sideng leputang sejeroning pinyungkan baya. Agung Rei Bali TV.